Lakliba April 2 Thobal District ki Khongjom War Memorial Complex ta Manipur lengak na sinduna state function oina pangthokadariba Khongjom Day Palan Thouram gi sem Saba Houkhre. Palan Thouram asiga mari leinana ngasi District Administration Thobal na sinduna lamtu sengbagi Thouram ama pangthokre. Deputy Commissioner Thobal Hantem Subas na luchingduna pangthokiba Social Service Program aduda DIG Range to Jogesandra Haubizam, SP Thobal Sivanan, ADM Thobal B Lokeshwar Sharma, atai district level officer sing amasung staff sing Thobal Municipal Council gi staff sing su saruk yaki.